Corpos de verdade. Eu agora xa me adaptei un poquinho á situación, Cris, xa me puxe tamén de lencería para este desfile. E damos inicio xa. Damos inicio. Sí. Como estades por aí? Moi ben, moi contenta. A ver, quero máis comentarios. A de dúas e a de tres. Que comece ese desfile. Madre mía, que corpos ben fermosos, que corpos reais, corpos bonitos. Con lencería vermella, ¿no? Vermella, negra, de todo. Hay de todos los colores. ¿Y por qué este desfile tan inclusivo, tan femenino? Porque creemos que todos los corpos teñen dereito a lucir lencería femenina, bonita, coqueta, non só os corpos de tamaño normal. Esos corpos, esa inclusión, esa feminidade de todas as tallas.